25 gar. Kortelit makna. Akredit. Ini translate. Membro FFDTL na Sanulu Racing Ida na selesiado ba exercício shooting activity esa o atividade treinamento tiruniang se completa serani exercício iha Darwin, Australia. Tenente Verdial da Costa no dar comandante secção atiradores explica membro nain Sanulu Racing Ida ne selesiado husi nain Ruanulu Racing 5 nebe representa cada componente no unidade. Nain Sanulu Racing Ida nebe makliu durante fulan rua ni larang ne ami halat treino ligado liu baia nível infantaria neniang. Então treino primeiro nebe ami halo ya semana rua ni larang halai liu baia treino area urbana kasi QB close quarter battle katak funu combate basic. Iha combate basic ne sira funu hanesang iha umandar hanesang iha uma larang oinsa atu ataka inimigo ia sidari larang neniang. No e depois ia fulan rua tuir mai siramos hala kompete konaba tiru funu ai larang ka jungle warfare neniang. Ia jungle warfare neniang ne sira ligado liu ba iha patrulhamento no oinsa hetang inimigo sira foti reação diretamente. E depois ida ne hotu siramos estuda tang ia fulang ida ne larang konaba combate usa baioneta. Combate usa tudik. Katak funu quando bala real ka kilat musang quando hotu saída mak sirabele utiliza atubele halomate inimigo ne. Hoida ne sira monta baioneta ka tudik ia kilat ninya kano hodi halo corpo a corpo ka tukumalu sona malu aplica tudik nebe sire iha ka baioneta nebe sire iha. No ikus liu iha semana rua ka tolu ikus mai takaho section defense attack katak iha ataka defensiva ba seksang neniang nema khanesang foi lalais sira halo demonstração katak inimigo mai rasik buka força amigo nenia fating nebe mak helaba acantonamento tangne quando sira mai oinsa seksang ne halo reação contra inimigo sekarik inimigo lakong kasira labele então sira recua kasira retira fila kali então ho ida nemak treinamento nebe ami halo durante fulan rua fiar katak iha loron Sanulu tuir mai ami seba hal completa liutang iha Australia Darwin naba Comandante Centro Formação no Treino Força Armada Coronel Cesario Ximenes Haksolok explica membro nain Sanulu Racing Idanese arranca ba Darwin iha loron Sanulu Racing tolu fulan mayo no se halo treinamento hela ia Darwin durante loron Sanulu. Além de se halo treinamento iha Darwin, membro nain Sanulu Racing Idanese se participa competição tiro niang ho Força Marinha Estados Unidos Americano no Força Australiano nebe base iha Darwin niang. Au ia esperança. Tamba durante fulan ruan ya larang sira tiro 600 metros sira toto tiro em coordenação. Nebe só que problema buito maka ami laluri ami nakilat. Kilat hira que nebe agora ami lori treino ya timor ami se usikela ami seba usa fali kilat nebe tem força malu Australia sira prepara ya neba. Dan maka problema buito ami mebe ami garante kata sira si sucesso. Fidelio dos Santos, Justino Mendonça, VIP TV. Obrigado. Okay.